entegrasyon sürecini konuşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Yani Afrin'den geri dönüşler oldu. Sanırım 4 grup şu ana kadar gitti. Ancak Serekaniye'de durum nedir? Serekaniye'de çünkü farklı bir durumun olduğu yönünde değerlendirmeler, bilgiler var. Konun da olacak. Sizi dinliyoruz. Evet İbrahim, özellikle şuradan başlayayım. 29 Ocak tarihinde KSD Genel Komutanı Mazlum Abdi ve yine Geçiş Şam Hükümeti arasında yapılan bir anlaşma vardı. 14 maddelik anlaşma. Bu 14 maddenin en önemli konulardan bir tanesi hem askeri anlamda hem de kurumsal anlamda entegrasyon. Öte yandan ise yerlerinden zorla göç ettirilmiş halkın evlerine tekrardan geri dönmesiydi. Fakat şu ana kadar çeşitli aşamalarda bir yol kat edilmiş olsa da çeşitli hem engellemeler devam ediyor. Yine çeşitli uygulamalarla birlikte bu geri dönüşler halen tamamıyla sona ermiş durumda değil. Şunu ifade edebilirim. Şu ana kadar sadece 4 grup yaklaşık 1200 aile Afrin'e döndü. Mart ayından itibaren şu ana kadar gelinen sürede sadece 4 gruptan oluşan aileler evlerine geri döndü. Yine bu durumda Serekaniyeli ve Giresipili ailelerin durumu da söz konusu. Burada da herhangi bir adım atılmış değil. Öte yandan yine demokratik kurumların Geçiş Şam hükümetine entegrasyonu noktasında çeşitli yaklaşımlar var. Çeşitli hem atılmayan adımlar söz konusu. Yine özellikle herkesin merak konusu Nusaybin Kamuşlu sınır kapısının şu ana kadar neden açılmıyor olması. Çünkü geçtiğimiz günlerde Tilkoçer sınır kapısı açılmıştı Irak'a. Fakat Kamuşlu ve Nusaybin arasında söz verilen kapının açılmaması noktasında da halen bu konuda Geçiş Şam hükümeti bir sessizlik içerisinde sessizliğini koruyor. Bunu ifade edebilirim. Kapıya herhangi bir ziyaret de gerçekleşmedi. Öte yandan YPJ'nin durumu söz konusu. Bu hem yapılan anlaşma kapsamında yine askeri kurumların entegrasyonu konusunda zaten şu anda Cizre kantonunda Rojava'da bir hamle başlatılmış durumda. YPJ'yi sahiplenme hamlesi. Öte yandan Serekaniyeli ailelerin durumları gerçekten halen bir sorun oluşturuyor. 7 yıldır Serekaniye ve Vaşukani kampında yaşıyorlar. Yine Haseki'nin çeşitli okullarında yaşam mücadelesi veriyorlar ve onurlu bir şekilde asayişle birlikte, iş güvenlik güçleriyle birlikte Serekaniye'ye dönmeyi bekliyorlar. Bizler de dün orada çeşitli röportajlar gerçekleştirdik. Önümüzdeki bültenlerde bunu vereceğiz zaten. Yine aynı zamanda demokratik entegrasyon konusunda Geçiş Şam hükümeti adım atmakta. İkircilik yaklaşıyor. Bizlerin yanında misafirimiz var. Ona da bu konuyu detaylı bir şekilde soracağız. TEVDEM eş başkanı Remziye Mehmet yanımızda. Onunla hem bu entegrasyonun 29 Ocak tarihinde yapılan entegrasyon anlaşmasının maddelerini konuşacağız. Hem de şu ana kadar gelinen aşamayı konuşacağız. Merhaba Remziye. Merhaba. Hava Remziye, biz tüneyçiliği de tücizani KSD u navbera hükümetin demki de mijarın hem entegrasyonu de mijarın çardak halinde levatin iki hatı bu le hatta naha ev levatin kija astedeye ve gelen koçberin Serekaniyen bejin igrisipi bejin çi astedeye duhazim bir bebers. بله راستی جی بیستو نه هیچ لایده حتی اینها هف پیمانک هاتو امضا کردن دوی هف پیمانی ده گرک دوی سالی ده به گشتی خالین هف پیمانی ده پیکورن لی راستی جی گرانبونه کی پر مزن دالیه حکومت آدم کی و هایی کو خالین هف پیمانی yani rast لسر بسك نخبات بدي مشاندن برستنجي ده مشاندن ام بيجن بجبونا بشين عسكري ده ما قدريش خست حتى هناك تشتيوان السر راست بون هنجيز باورم دوام دكن هر وهاج بونا فجري خلكين عفريني سريكانيه كوتشبرين قول هريمي رجواي كردستاني تشيبونه حطاني انها هين قال لك مال باطن عفريني دبستانا دجيان دكن دبستانين ام بيجن هريمي رجوا برتيمانه زاروك نكارن هنوان دبستانا بخوينن جبر ويجي خواندنوان حتى چند ماه دريج بويه ام بيجن قال لك كسين كو
کوچبرین سری کانی گود خامپا د جیان دکن حتان ها ام بیژن 20 دقیقه تنه یجبو کاربن و گرن مالین خو نکارن ویر یقط بکن و در باسی مالی خان ببن بوجارک دن و گری بازار خو چه بکن دوان آلیات هم گلک سازین ریوبریا خسر کو ام بیژن جبونا کو دم جوان چه به هر وها ام بیژن جبونا گو کاربن دوان پیک آنینا سازیا گو سازین ریوبریا خسر وکی مدیریت لور کاری خو بکن کسی گوتین تعیین کرن قاش خصوصیت عامه وکی هری ماروجاوای کردستانی هی لیدی ساجی کسی گوتین دانین وکی ریوبر کسی گوتین تعیین کرن وکی ریوبری وان سازیا هتشب خواه وان دیار دکه حتی گلک جوانا دروی هریم نوانتین جبور ویدری وکی ریوبر لسر خلکین هریم روجاوا ریوبری خواب دمشاندن یا جیوان سازیا بدمشاندن و حتی یک کسی گوهاتین دانین دسته مه مثلا یه تندرستی هم دبین گلک پرزگری کنه گلک خبات سکناندن گلک خبات تیرا وستاندن اصلانگی درد کمش بوند ملی تندرستی بتایبت بیجن دملی هم صیدلیان جی درمانخانه هر واحد ملی خستخانه ده هر واحد ملی بیجن مستوصفين تاخده پرزگری کنه عالیه تندرستی ده دماغو پرزگری کنه او روش پر خراب ده بدهون درج واقع ده برنگه کی دموکراتیک نایم شاندن اف خباتایا برنگه کی کو به زوره بمشاندن یعنی جی حکومت آدم کی بخونه خوازه اف پیمان هر سری لخلکن روجاوا جبر سیستمک خواهیه جبر پلانسازی کی کوجبونا خسربونا منطقه ده علی پاراستنی ده به پاراستن جبونا ده علی سازیبونی ده سازیبون وکی چاواد ریوبریا خسر ده گل خوب خبره و دبر گل خوب افسازی دار آواکرن پاراستنا وان الخادکن جبونا ویجی هر کس به وگیری دای لی استانگی پر درد کون ده علی ام بیژن دم جاگوهاتی آواکرن ده علی حکومت آدم کی ده ام دمینن دمله بتایبت جواکا دموکراتیک وکی حتی نینها جبونا ام بیژن یکی تیمی گوهی حتی نهات نقاش نهاتی کرن ام هولدان دیکن کنگی او نقاش بکرن گلک خباتی متی سکناندن پیوست خباتی کی هفبش هبه جبونا گو دمج چه ببه هفبش بونا کارا هی هفبش بونا خباتا هی یعنی تانی نه و او اتفاق بکوره نه تانی سازی و به آوا کرن لیکسی گودوان سازی ده بجی ببن کلسی دوان مجلس ده و بجی ببن پیوست خباتا کی هفبش بمشاندن خباتا کی دوالی بمشاندن هر کس خو بپرسیار ببینه خو مسئول ببینه دوان آلیاده پرس استانگی درد کردن ابتایبت دمل جنده امکارن ببیجن یعنی دمل جنده وکی سازی بون وکی ریو بری گودمل حکومت دمکیده جنال برچاو نابینه بریارا در دخیکم و بیماف بکه بریارا در دخیکو و وزاروکی ویش هف قطب که بریارا در دخینه کود بشه یه هری سرکه عدالتت بشه عدالت ده ام بیجن جنین قاضی نکارن هر سرکاری خواه جبون هاوی خبات می دروج آوای کردستانی دب تایبت کو وکی جن چاوا پیشنگا شورش روجاوا بو پیوست رول خود و ملیوان سازیه ده جیب دمشاندن یا هری اساسی ام بیجن نونرتی آمه دشورش روجاوا ده تمثیل آمه دشورش روجاوا ده جنین یه پجی بو ام بیجن سازیه یه پجی بو هزی پاراستنا جن یه پجی بو هزی پاراستنا جن جوهری ده هندری جواکی ده پاراستنا خودی کر هر دو آلی نه دیتن اجبرویجی وکی حمله کی جنهاد آلی رخصنی جناد هاتی دست بیکرن ام جی وکی تفجر جواکا دموکراتیک دستکی ددن وی حمله برنگه که خورد گو پیش و هره کو تکوشینا جنا پیوسته هر تم لداربه ام بیجن شورش مبداوی بوینا ام بیجن جن خودی اراده بوید و پیواجوی ده حتی اینها نهاتی دیتن ام بیجن جی ام و هر تم هبه بپاراستی بنا اجبروی جی دیرو که و ام بیجن جنا تکوشین کریه دیگه لک روز جهانی دو وقت هشت عداره و کی روزا کت کارا جبونا یه پژی پیشگیریه یه پژی جبونا پیشگیریه خسربونا جند روزاوای کردستان ده امی هرتم تکوشینا خو مزن بکن امی هرتم خوات خو ام بیژن پیش بخینن هر وها پیشگیری کی مزن بدن و حمله ام بیژن یه پژی تمثیل آمده که یه پژی اراده می جبونا گو ام وکی جن کاربن جی خو دوی سوریا نوده پیشروجا سوریا نوده جی بگیرن هر وها جبگو سوریا نو کار ببرنگه کی دموکراتیک
و خواهد گهره ولاته کی دموکراتیک خوش شر خلاص بکه خوش امبیشن قتل عام خلاص بکه خوش داگرکری خلاص بکه پیوست برنگ کی دموکراتیک لبناره پیوست تواهی پک هاتی جی تیدا بگیرن و هر وها وکی پک هاتی جن رنگ کی سرکت جی خاطی دا بگیره کو کاربن و امبیشن هف پیمانا 29 چله ام سر بخینن هر کس خو مسئول ببینه علیه سرکفتنا به پیمان. Peki evarım Davide Vici bepirsim. Peki hükümetin demkiyan Şam'ı çim adı diliniz be bir pevocu da hatta naha mesela nizike çarme buye hatta naha ser erde de gavın hün hene ne ati abetin. Duhazi derbarı bir de çibeş. Yani tiştek u te diyar kirin hükümet demkine بدست خوی کسی نجدر و بریو دبن جبر هاگر به دست خوابه و د روشا پیکاتی سوریه ده بفکره هاگر به دست خوابه جبونا گو گریدان خلک سوریه بخواب گریده جبو خوابوان بده قبول کردن و دوی علی ده بخابته لیت دیار کردن گو دست نجدر و وان بریو دبن حتی اینها هم بیشن داگر کریه دولت ترک سر هریم مهنه حتی اینها هفدیتنی وانی سرکی گو بهابره چه دبن هر هف پیمانک چه دبه هر جوینه کی دمل ریوبریا خسر و دمل قصدی ده چه دبه ام دبینن هفدیتنین دولت ترکیه و هفدیتنی هتا شبه هفرهنه ام بیشن دعالیه دستلاتداریه دنیای ده کو دخوازه هر تم سوریه روجلاتا ناوین هر تم بندست به هر تم شر کی نافخود جیان بکه اویا شر نافخایی د ناف گله هریمه ده هر تم دخوازن وی شر نافخایی پیش بخینن جبرویجی گله کملاده گله هریمه خواب خاطینن روی هف ام بیشن سیاست اگو کرد و عرب نکارن به هفرجیان بکن سیاست اگو کرد و عرب و سریان نکارن به هفرجیان بکن وانا در تخین ناف جواکه ده جبرویجی پیوسته وکی حکومت آدم کی خودی اراده به پیوسته جبونا گل سوری بخابته پیوسته جبونا گو خپیب ده قبول کرن پیشراجا سوریه ده کو کارب مجلسه کی خوی گل بده آوا کرن پیوسته خپیب ده قبول کرن پیوسته تواهی پیکاته ده هندری و مجلسه ده هبن و اف پیکاته دناف خدا خواهل بجیرن نکو بیشن جولانی بخوا نوا دیار بکوان تخه هندری مجلسه ده نکو جناف خدا قومیتا کی در بخو و دستور کی نوش بونامه پیشکش بکه پیوست اراده گل سوری بدیتن اراده گل روجاوای کردستانی بدیتن کو کارب سوریه کی نو سوریه کی پیشکتی بدن آوا کرن سوریه کی دموکراتیک بده آوا کرن Spastik ne var Remzi bu tevlibunate? سپاس خوش باش. Evet İbrahim, özellikle 29 Ocak tarihinde hem KSD ve Geçiş Şam Hükümeti tarafından yapılan anlaşma ve sonrasında yaşananlara kısaca değindi TEVDEM eş başkanı Remziye Mehmet. Özellikle 3 konu üzerinde durdu. Hem halkın güvenli bir şekilde geri dönmesinin sağlanması noktasında çeşitli Geçiş Şam Hükümeti'nin adımlar atması gerektiğini ifade etti. Yine özellikle YPJ'nin ve yine kadınların Evet. hem Geçiş Şam Hükümeti içerisinde yer alması noktasında yine entegrasyon kapsamında kurumların içerisinde eş başkanlık düzeyinde de olması yolunda yine çeşitli atamalarda kadınların rolünün olması noktasında Geçiş Şam Hükümeti'nin adımlar atması gerektiğini ifade etti. Son olarak da özellikle Türk Devleti'nin ve Geçiş Şam Hükümeti'nin ilişkilerinden kaynaklı bu 29 Ocak Anlaşması'nın halen çeşitli koşullardan kaynaklı ikircikli yaklaştığını ifade etti Geçiş Şam Hükümeti'nin. Bizler de Rojava'daki bütün gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz İbrahim.